What's up, kabalen? So, ay niya, chuta mo kining Kalulot San Fernando, kining Halo-Halo Express Dish and Treats. Ayan. So, may invite mo kini Bangkanita, takman tayong karelang kain, karelang pamangan. Pero yung karelang specialty kini is itang karelang halo-halo. Okay, so nanong special kining place ay ni. Yung special kining place ay ni, Malaysian concept yung karelang pamangan. Halo pa na nining sinabda ka na akong iningaldo ngayon. So, atin lang bala mo Malaysian noodles or Malaysian product, yung lagyo na is curry mee. Ayan. So, takman tamong inining Malaysian noodles sa ini kung manyaman. Okay. So, as you can see, ayun na, makanining preparation na, nakasanting. Kasi bala mo, small pot ya. So, ano yung ka-presentable, ka-cute karelang pidukanan. So, okay. Takman tayo. Uy! Mapali po. Babasok ya. Kanyaman natin una tayo pa yung sabo, syempre. So, may heads up na ako mga kabalen, maparas siya kano. So, lewen tamo nung agyo tayo paras na ng Malaysian noodles. Okay. Okay, takman tayo oh, kakain na, kalasan na, Okay. Metong pa na. Actually, kaya explaining lasa na pero definitely, itang kick na ning kayang paras And I can't find any description na pwede kong i-describe na kalupa ning panlasa tamo kayo ng Pilipinas or Pilipino. Pero, manyaman niya. Likeable ning kayang lasa. Ako actually burike. Kaya mo talaga balong explain nung makanan nitang kayang kay. Compare mo kayong halimbawa, yung ramen na ning Japanese ramen. Aliwaya. Malasaya, creamy Ay but malasaya ating yang aliwang distinct na lasa na balong explain kasi Malaysian concept akalo pa na ng Japanese tamo kay lasa na ng Japanese ramen. So, one thing is for sure, I like the taste of the broth. So, ito. Ngayon takman tayong karelang noodles. So, yung noodles kasi naman kaya magdepende yan ng mga nanya kakaluto. So, since instant so at siyang kita magluto siyempre, nung magaling yung magluto, buri ko kayong noodles itang medyo kaya pa, medyo firm. Kaya buri itang stand na wala mo, ala na kang alalamot. Okay. So, takman tayo yung kayang noodles ngayon. Cheers! Uy ka! Tingnan mo lang kung firm na noodles. So, perfect yan. Ikaw na itong firmness na pantunan ko kayo itong noodles. Ay naman Ano niya pang cheese Ay, egg. Yan kabala Yan whole egg na makasamot. At the same time, at yung bala mo kay, wala mo maling. Siguro luncheon meat or maling yan or spam. I don't know. Ito. So, ka with plain na noodles. Atin niyang sahod na o tiyang kayabing ebon na yan. Kung atin niyang abing bala mo maling. So, ating kang papangan na kay laman kining noodles sa ini. Kaya kailangan alyupan Mala Japanese. Kasi mamangan ka noodles, lalo na pa sa Asian, or Japanese, kailangan talaga alyupan mo yung kayang noodles. Karen mo papakit ka rin yung appreciation mo na manyaman yung kakanan mo. Alin lang kayo. Ito yung crab stick. Ito. So, makalisangkap Alin yung crab stick. Ano pa ba yung atsyon kaya O ito. So, at yung sangkap ebon, itang bala mo maling ang pupwet ng crab stick. So, I think mas manyaman yun yung atin yung cheese. Tapos sliced cheese mga yan.
So, siguro next time request tayo. Pero, ito, may talo pa rin sinabi ko na, ulitan ke, kanan ke pasibayo ni manyaman niya. Good. Very satisfying. So, creamy. Creamy lagi yung noodles sa inyo na. Grabe. First time ko tikman yun kasi Malaysian na noodles siya. Malaysian concept siya. Okay. So, next time mo naman, takman tamo yung karelang dessert, yung karelang halo-halo. Siyempre, yung specialty na kayo niyang pagmaragulda. So, lenta mo makanan yung kanyaman o nung babarog yung karelang halo-halo. Let's go! Okay, kamalin. Ikuwatan no yung halo-halo. Ayan, gawin niya. So, kanyaman na pang present, no? Ano, lalo na pa, may bukmunin ka, ano? So, okay. So, lelenta naman pa din, eh. Ayan. Pangata mga pagwalo-nuwan tamo ng halo-halo. Okay. Okay, so nanoting din ng halo-halo. So, first of all, syempre datang visible, ne? I think this is leche flan. Takman tayo ng leche flan natin. Wag, leche flan niya. Medyo kakaiba yung leche flan na kasi talagang dark yan. So, buling sabihan talagang mix-up ni itang kain, itang carnival kinkilog na ng leche flan. So, talagang malasa yan. Kaya kabod mo, kiluwal mo, ting kaya kain, yung flavor na. Kaya pa na. Homemade yun talaga. Bali yung lasa na ng leche flan na medyo mamait-mait yan. Happy nita. Ay, kanyaman na rin. Okay, ini ice cream, syempre. Ubi ice cream. Lalasa yung selecta, kabalit. Selecta kaya niya. Selecta ubi ice cream. 3-in-1 plus 1. Okay. Ninigogo tayo. O ito. So, mami ako na siguro yun eh. Yan yun naman, no? Nung nakakit mo yun eh, zoom tayo na, try tayo na zoom. Akit yung isang cup, niraras ng hamba ko. Kung sabihan sa pakyas ng kape ni tipid. So, manyaman niya. Manyaman niya kanini. Okay. Bago ko pa ako kuha kamalin, bago ko pa ako kuha, manikuha na ako sang kap. Kung sabihin talagang parakalis ang kape ni. Kaya tipid. Anyaman. So perfect kayo yun especially nowadays na summer na. Malisangan, mapali. So, yung bisa ako makatakman manyaman no halo-halo na very affordable. Ay na, kini kayong halo-halo express kining halulot. Leleyan dalan. Ayaw ko malili. I think searchable naman king ways niya po kakain kay Google Maps. So, ayan, takman niyo yung halo-halo express. Yung karelang pamangan, yung karelang halo-halo, talagang kaya. Dumali yan, dapat ay kapapangan. Okay, so that's it for today, kabalen, nung ating kayong time and malapit kayo king area, pasyalan niyo ining halo-halo express dish and treats. Baka nita, atakman nyo yung karelang authentic Malaysian dishes. Ayan. So, hanggang kini na pa, kabalen. Dakala salamat king kaya kayong pamanalbe. Once again, this is Kabalen Motovlog saying, ride safe, stay safe, and God bless. Bye!